I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh glory, hallelujah. Ngithathele lithuba namhla nje kulisondvo nginibingelele phindze nginamukele esihlokweni sethu se-Rhapsody yamaqiniso. Le kungiyo phela incwadi yekukholwa yawonke malanga lesiyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla sifundza sihloko sethu lapho umfundisi khona athi umpapatiso ubufakazi bekukholwa kwakho kuKristu. Umbhalo wekuvula utholakala kubaseRoma sahloko selishumi livesi lemfica kufunzeka kanje: nangabe uyavuma ngemlomo wakho uthi uJesu uyinkosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kulabafile, uyawusinziswa. Mayibongwe inkosi. Uyaqala ke umfundisi ufundisa uthi labanye bantu baye babude ukuthi kubhajatiswa ngemandi kuphela yini lokudzingekako kude kusinziswe tona. Kodwa emibhalweni kuyacaca ukuthi insinziso itholakala ngekukholwa kuJesu Kristu nekuvuma ngemlomo wakho umemukele njengenkosi. Mayibongwe inkosi. Umpapatiso wemandi nanome ubalulekile awuniketi kuthethelelwa kwetono, kodwa ubufakazi bekukholwa kwemuntu kuKristu. Mayibongwe inkosi. Kubhajatiswa kubufakazi bekukholwa kwemuntu njengoba asho umfundisi. Uyachubeka ke uyabhala uthi incwadi yaPetro wekuqala sahloko sesithathu livesi le21 nakabekisa uthi liBhayibheli likhuluma ngempapatiso wemandi, hayi njengekususwa kwekungcolwa kwenyama, kepha njengempendulo lefakazela nembeza lomsulwa kuNkulunkulu. Ithi emandi wona emele umpapatiso awusiwo wekusula insila yemtimba, kodwa wekucela nembeza lomsulwa kuNkulunkulu. Lo mpapatiso uyanisinzisa ngekuvuka kwaJesu Kristu ekufeni. Lokho kutholakala kuPetro wekuqala sahloko sesithathu livesi le21. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka ke umfundisi uthi uhlanjululwa kweliqiniso sonweni kuda ngengadi yaJesu Kristu. Umpapatiso ubufakazi bemango kubantu bekukholwa kuloko lokwendeka kuJesu, kufa, kungcwatshwa nekuvuka kwakhe. Nababhajatiswa emandini bantu babhajatiswa ngekufa kwaKristu njengoba baqiliswa emandini, kanye nekuvuswa kwakhe njengoba bavuswa kuwo. Lokho kukhombisa ukukholwa kwabo ekufeni, ekungcwatshweni nasekuvusweni kwaJesu Kristu. Ligama lenkosi malibongwe. Uyachubeka ke umfundisi savala ekugcineni uthi kubhajatiswa ngemandi ngekwako akusiyo indlela yokusinziswa. Umuntu angabhajatiswa kodwa alahleke nangabe angakadalwa kabusha. IBhayibheli likwenda kucace ukuthi kusinziswa kutholakala ngekukholwa ekufeni, kungcwatshwa kanye nekuvuswa kwaJesu Kristu. Kubhapatiswa lokubonakaliswa kwangaphandle kwalolo kholo. Mayibongwe inkosi. Kubhajatiswa ngilokubonakaliswako kwangephandle kwalolo kholo. Mayibongwe inkosi. Kumgcoka ke kubhajatiswa, kepha umfundisi njengoba sifundzisa uthi kude usinziswe kumele ukholwe ukuthi Jesu wafa, wangcwatshwa, wavuswa ekufeni. Uyakukholwa lokho ngenhlitiyo yakho yonke bese uyakuvuma ngemlomo wakho, uyawusinziswa kanjalo. Mayibongwe inkosi. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngesipho sensinziso lesivela engadini leligugu yaJesu Kristu. Ngiyavuma ukuthi ngiyakholwa ekufeni kwakhe
ekungcwatshweni kwakhe kanye nasekuvusweni kwakhe. Futhi ngiphila ngekwadi, liqiniso lelimangalisako. Kuphila kwami kubufakazi bekuhlangana kwami naKristu, futhi ngihamba onke malanga ngekunqoba kwekuvuka kwakhe. Egameni la Jesu Kristu, amen. Lamhlanje uqhubeka nesifundo ufunza na imibhalo kuba seRoma sahluko sesithupha livesi lesithathu nelivesi lesine, nabaseKolose sahluko sesibili livesi le11 nelivesi le12. Ufunza imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili livesi le13 mayibongwe inkosi. Na usebenzisa ke lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye, utawufundza kuba seRoma sahluko se12 uqale evesini lekuqala uyogcina evesini le16, bese ufundza tihlabelelo sahluko se15 uyogcina esahlukweni se18. Kepha-ke na usebenzisa ihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufundza incwadzi yaLuka sahluko se14 uqale evesini le25 uyogcina evesini le35. Ufunze-ke nencwadzi yetikhulu sahluko se18. Igama lenkosi malibonga. Ngalokudayelekile njengoba kulisondo sekunikhutsata nje ukuthi bazalwane, asihambeni siye khona emasondweni siyowukhonda, sive live laNkulunkulu. Umbhalo-ke uyasikhutsata futhi uyasicocotela ukuthi kumgcokwa njengebazalwane ukuthi sihlanganyele nalabanye bazalwane endlini yokukhonda. Kuyinto lesenhlitweni kakhulu yaNkulunkulu. Ngiyanikhutsata-ke nami ningapholoti lamhla emasondweni. Inkosi nibusise, nikhonde kahle, nibe nelanga lelihle. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhlitiyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.